urave vibaya ukamenekuwa zomene ya zupaya. Haleluya. 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 Uhora wavugana nanjye tikeshezerere arambwira ngo igihugu cy'u Burundi kigiye kuyoborwa n'abasoda, kigiye kuyoborwa n'igisoda. Iri tangazo mareka arambwira ngo ditangaze, uhoraho arambwira ngo abasoda ho muri mwese mugiye kuva mu gacerere, mugiye kuva mu gacerere. Haleluya. Uhoraho agiye kubaha akazi mu gihugu cy'u Burundi, kandi hose nabonye ingabo z'u Burundi zitangira akazi. Mugiye kongera mwiruke, mugiye kongera gufasha abenegihugu, mugiye kongera gukora, mugiye kongera mukora ijoro, mukore n'umuranga. Koko igihugu situwasiyo kiri kujyamo, umurongo kirimo, aho cyaparitse muri Muvezari, nabonye intwazangabo, mbona igihugu cy'u Burundi, mbona abasirikare b'abarundi, mbona nibo bagiye kuyobora. Of course hari igihe waba ubyemera utabyemera, ariko Mwuka Wera ntabwo ajya yihindukiza mu ijambo. Oya, Imana yambwiye ngo hari akajagari kenshi kagiye gusohora. Bamwe barakarorera bakakabona mu iyerekwa, abandi bakakumva mu nzozi, abandi baranakazi, abandi baragakeka. Sadepa nuko ubyumva, nuko ubisoma, nuko ubibona, ibyo ni uburenganzira bwawe. Ariko ubutumwa nkuzaniye, igisoda cy'u Burundi mugiye guhabwa akazi n'Imana, mugiye gukorera Imana mu gihe nk'iki. Imana gusa. Nabonye rero uwitwa Niyombare arahunga, uwitwa Niyombare arahunga, ariko uwitwa Nyangoma ntibinjiranye. Utegere, niba ufite akanya utegere. Ni igihugu cyawe, ni abavandimwe, n'inshuti. Nabonye impunzi zihunguka zitaha. Data wa twese uri mu ijuru, tekeshezere. Niyombare nabonye i Bujumbura, kandi ntabwo yafunzwe. Uhoraho araramba, ntabwo Niyombare yafunzwe. Niyombare agiye kuza i Burundi, Niyombare agiye kugaragara i Burundi. Niyombare hari ahantu asabwa kubakishwa. Ngibyo. Umuntu witwa Shimanda, harimo abamuzi n'abatamuzi, harimo kandi abantu mvuga bose ntabwo nabashyira kuri tambuneri, ngira ngo ntabwo nkunda ibintu by'akajagari by'amafoto menshi. Uyu nawe namubonye i Bujumbura, kandi nawe ntabwo azafunga. Zomene ya zubaya. Shimanda namubonye i Bujumbura. Mu mpunzi nabonye zahungutse, Shimanda namubonye i Bujumbura. Kandi uzakirwa, kandi uzahabwa akazi, kandi uzakora, kandi Shimanda azamara imyaka myinshi. Yenda se murahita muvuga muti baraziranye, barifatikanyije, ni umwanzi w'igihugu turamwanka, zambonera kure zinduke. Kazi yake kila mtu na kikapu chake. Nigarukire. Muntu witwa Rupyiri, uzahirwa muri aka kajagari kagiye kuba ngo bagufunge, ariko Imana izaguhagarara. Ariko wigengesere Rupyiri, wigengesere, kubera ko hari igihe kera tukiba ruguru, umuntu urwaye inda cyangwa imbaragasa cyangwa ivunja cyangwa n'ababizi, niwe muntu buri segonda ugira kuna kishima, ntarangare, nyine bigahora bikurya wishima. Nani y'ubuyu Rupyiri uyoboye ishyirahamwe ngira ngo ritegamiye kuri leta ryigenga. Igengesere koko muri aka kajagari uzarondezwa, pikapu zizagusura, telefoni zizaguhamagara, uzashakishwa, ariko uzubakishwa nawe mu gihugu cy'u Burundi. Nakubonye i Bujumbura wahinduriwe imirimo,
uri kubaka igihugu cyiza cy'Uburundi temba amata n'ubuki. Haleluya! Mungu asifiwe sana. Birondeze ndabirondere, iby'Imana biraronderwa. Iby'Imana birarondezwa kandi biraronderwa. Umuntu witwa nanone Rwasa, igengesere witwararika, Bunyoni igengesere witwararika, mwese nabo hari ibintu muzakoresha, ariko ntabwo mvuze ngo mugiye kuba abaperezida. Oya, ibyo bintu ngende mukuru, nabonye abarundi benshi muntega udutego, mugabo abarundi muri cabwenge koko, ngo umwe akanyandikira kuri WhatsApp ngo mugabo ngo jewe ngo ndabimaranye iminsi kweri ngo Rwasa ko azaba perezida, ngo afite Bibiliya aha, ngo Neva nawe afite inkota aha, ngo sendi dedefudede, ngo kweri ngo Rwasa niwe vraiment ngo ntabwo wacangiwe ngo niwe uzayobora igihugu. Njye sinigeze mbabwira ko Rwasa azayobora, winta mu mutego wawe. Niba warabyeretswe uzabazwa ibyo nyine, nanjye ibyo neretswe nzabazwa ibyo, abandi nabo bakanta mu mutego. Ngo nanjye ngo maze iminsi mbibona kweri ngo ko Bunyoni ari we uhava mu uyu mutama akirongora. Niba azakirongora, amen. Mugabo winta mu mutego wo kugendera mu buhanuzi bwawe cyangwa mu iyerekwa ryawe cyangwa muri video yawe, oya, ahubwo umuntu wese uko yahamagawe agume mu muhamagaro we. Na hano rero mbona abantu benshi, umwe akaza kuri YouTube, nabonye Rwasa, nabonye Bunyoni, nabonye Ntuza, uyu niyo mbare, nabonye naka, nabonye naka. Hagira mwebwe ibintu mutanaceka, ibintu mutanazi, ibintu mutanabona. Dawidi ahari aratuje, afite mahoro. Dawidi ahari azamuka nk'ikizimu, azayobora Uburundi, abukure mu kaga n'akangaratete, abukure muri muvezane y'ubukene n'ibibazo n'inzara. Mwebwe muba muri aho ngaho musahura igihugu gusa mwasaba. Hama rero hano hari abantu rwose mwigengesere mu butumwa mutanga abantu b'Imana, mu buhanuzi mutambutsa abantu b'Imana, murigengesera koko. Igihugu ni igihugu. Mu izina rya Yesu Kristo ntabwo dushinzwe gufata imitima y'abarundi babara ngo tuyongere mu ndi mubabaro. Ibibazo bafite ngo tubyongere n'ibindi, jamais grand jamais. Nubwo baca babihuza n'u Rwanda bakabifata nk'u Rwanda, u Rwanda rufite aho ruvuye, rufite n'aho rugiye. U Rwanda ruri mu mishinga ihambaye iremereye, kandi u Rwanda rwafashe ingingo simpamya ko kurusubiza. Kereka Imana nyiri Imana ishobora byose yasenya, ariko umunyarwanda, u Rwanda, Excellence Perezida Paul Kagame, uyu mubyeyi wo mu gihugu cy'u Rwanda, ngira ngo mu myaka irenga 50 we amaze, ibitekerezo bye biraruta iby'abasore b'imyaka 20 niba mureba neza, mwitegereza neza, biraruta iby'abasore b'imyaka 20 batekereza, cyangwa se 30 kugarura hasi. Urabona ko atekereza ibintu bibi kure. Abanyarwanda bamwe bikanababera surprise, kuko harimo abanyarwanda batari bazi ko 2030 mu Rwanda huzura uruganda rukora bombe atomike cyangwa se nucleaire. Harimo abantu batari bazi ko 2030 u Rwanda rero rufite iyi mihanda yo mu kirere n'utudrone tuguruka. Harimo abantu batari bazi ko mu Rwanda hazaba huzuye ikibuga cy'indege, ngira ngo muri Afurika ku rwego rw'Uburayi kiri mu bihugu 10 bya mbere, ubariza Uburayi na Afurika, yenda ukuyemo Amerika n'Uburusiya, cyangwa se na Aziya, Dubai, Qatar biteye imbere. Ariko ntacyo nubwo cyaba igihugu muri bitatu biri muri Afurika giteye imbere. Ibyo bintu ninde munyarwanda wabibonesha amaso y'umubiri? Rero Kagame ngira ngo reka nigereza muri garukire mu butumwa Imana yampaye. Imana imuhe kuramba no kuyobora, twe kudesha ko turagushyigikiye. Mungu asifiwe sana. I Burundi rero nabonye hari nimugoroba mbona za firimbi, mbona ya miriro, za modoka zinyuranwamo, buni ibitoro biri ahantu bitagaragara, mbona imodoka zimwe ziri kumanuka z'abasoda,
zinyuranwamo, telefoni ibyombo bihamagarana, mbona ni akajagari. Imana irambwira ngo bimwe navuze, bimwe nabasezeraniye, buno tuvugana igihugu kigiye kuyoborwa n'abasirikare akanya gatoya, kuko ngiye guhindura ubutegetsi n'ubwami, hakima ingoma y'umwami Dawidi. Rero ubu bigiye gusohora muri uku kwezi, ibi bigiye gusohora muri uku kwezi, ibi birakorwa muri uku kwezi. Mbona marayika ari kubiroranya, marayika ari kubitondeka, ijuru ribyitayeho. Imana irambwira ngo ese wari wabona, wigeze witegereza urareba? Itegereze urebe karitsiye zose z'igisagara cya Bujumbura, karitsiye zose z'Igitega, igihugu cyose cyikoreye umutwaro, kiraremerewe, gikeneye umwami wakibatura, gikeneye wagikura mu marira. Abasirikare barumiwe, abapolisi barumiwe. Donke igihugu ugira ngo avuge bamuha ikirombe cy'amabuye y'agaciro, ntiyongere kuvuga. Ugira avuge bamuha umwanya n'igiti agaceceka. Noneho rero bakaguma basahura, kandi abarundi bafite sisiteme, mufite sisiteme idasanzwe y'uko umuntu yiba ntagire umukurikirana, ntagire umubaza, ntagire ugira icyo abigayaho cyangwa abinengaho, bikaba ibyo nyine, bikaba ibyo. Ariko si uko biri. Oditeri w'ijuru azajya gukorera Angelique Ndayishimiye ibintu byose mwibye n'ibyo mwasaba, ntabwo muzabirya. Bizaba nka za nyama Abisiraheli babitse. Imana irababwira ngo nuko rero mutoragure inkoko muri buryo uyu munsi, bo babika n'izo bazarya mu kwezi gutaha. Ngo bamaze guhaga, Imana irabaza ngo mwari y'inyama murazihaga, abandi bati yego, ibisigaye bigwa inyuma. Nta firigo ihari rero, nta baki ihari, nta no guhunga guhari. Ibyo bintu byose bizongera mu byamburwe biherezwe Uwiteka. Ingabo ziri muri Kongo nimwitegure, mugiye gusubira i Burundi. Iziri muri Somaliya nizo ntabonye zigaruka, ariko nazo kominikasiyo izaba ari imwe, ariko zo muzahabwa amatangazo. Somaliya abariyo ndetse bafite n'amahoro. Imana ikomeze inabarinde, umwami Yesu ashimwe cyane. Ariko abegereye kuri ya romporo ku kibuga cy'indege, abari i Bujumbura mufite akazi kataboroheye, mu Gatumba, i Gitega mufite akazi kataboroheye. Kandi neva ntabwo azigera arwana, nta kurwana guhari. Neva ntazarwana. Kurya muzi Mugabe bamukingiranye, Robert Mugabe, bakamubwira ngo byarangiye. Imbere y'ishobora byose nta neva uzarwana. Neva ibyo bintu ntibinamuraba. Sihwari kweri. Izi ndongozi nshya zagiyeho ni ibintu bitari mu murongo no mu mugambi w'Imana, ariko Uhoraho we agiye kubiroranya mu nyungu ze no mu bwenge bwe, kandi yiheshe icyubahiro. Mungu asifiwe sana. Haleluya. Witegure rero ibi bikurikira muri ubu buhanuzi cyangwa se muri ubu butumwa. Abasoda bagiye kuyobora, icyo uzakimbaza uti waragihanuye. Niyo mbaragiye gutaha, icyo uzakimbaza uti waragihanuye. Bunyoni agiye kurekurwa, icyo uzakimbaza uti waragihanuye. Rukiri, ntuzi uyu nguyu Shimanda, ntuza nanone Rwasa, abo bantu bose hari ibintu bagiye gukoreshwa, kandi telefone zizabageraho, kandi bose muzababona muri ibi bintu nakita biri kugira kuno, bimwe biva hejuru bijya hasi, ibindi biva hasi bijya hejuru. Ni Imana ikura hasi igashyira hejuru, ni Imana ikura hejuru igashyira hasi. Muri ubu butumwa bwiza rero utegere, ntagire ikigusova, ariko uzambaze icyo Imana yamvugishije, niba ubika mu mutwe ubuhanuzi cyangwa ukabwandika. Ndagushimiye rero, ikaze na karibu mu mwanya mwiza nk'uyu wo kugira ngo ukurikirane ubutumwa bwiza 3x3 cyangwa 5 n'agasheri kako. Hama twiseguye ku bantu bidashimisha n'abandi bibangamira, kuko hano tuvugamo ubuhanuzi buteye ubwoba, tuvugamo ubuhanuzi buhambaye abantu babona abandi ntibabone. Rero Mungu agusaidiye. Yambwiye ngo mbitangaze, ntihazagire umwenegihugu mwica, ntihagire umwenegihugu mwica cyangwa ngo mumuhutaze. Mbabwije ukuri ko Imana igiye kubaha akazi vuba kuko niva amaboko ye yananiwe, yarushye.
yarushye, yananiwe. Ikigiye gukurikira rero, ikigiye gukorwa rero, Imana igiye guhagurutsa andi maboko. Uhoraho agiye guhagurutsa ubundi burongozi, undi muyobozi. Gusa namwe basoda mbabarire cyangwa bakurira inkoni ku gishyitsi cyangwa inzira ku murima, ntabwo ari mwe mugiye gutwara igihugu, oya, nta nubwo muri burongore umwanya munini, oya, ariko nabonye Imana ibakoresha, irabakoresha, irongera irabakoresha. Muri ubu butumwa turababwira iby'iki gisodo ko kigiye kuba kirongora. Muri ubu butumwa turababwira ko Neva Mareka avuze ko ananiwe kandi acyuye igihe. Muri uyu mwaka kandi turababwira imirimo n'ibitangaza Imana iri bukore kuri iyi ntwaro ya Neva. Yesu agiye gukora udushya, ibimenyetso n'utwumizi buno nyene. Hama turagaruka tubabwire igisoda cy'u Burundi ko kigiye kuva muri Kongo, kuva muri Kongo ukuri kwamye kandi mukabibonesha amaso yanyu. Kigiye kuva muri Kongo kigaruka i Burundi, n'abasoda bari kurwanira muri Kongo nabo mubyumve ko mugiye kuva muri Kongo. Ibi nabyo turabivuga tubyemanga mu kuri no mu mpemu. Hama turagaruka tuvuge ku muntu witwa Niyombare. Niyombare nawe turamugarukaho mu butumwa Imana yatugeneye. Turagerageza Uhoraho adufashe iminota dukoreshe mike cyane. Mwami Yesu, tunatangiye tunashoje ubane natwe. Dutangiye ubutumwa bwiza kandi bwawe, sige Marite Habiyambere, oya, ni wowe Mwami Yesu. Hama rero Mwami Yesu, muri jye uhanure, muri jye uririmbe, muri jye usenge, muri jye wigisha ijambo ryawe. Ubu butumwa ugiye gutambutsa, gutangura no gusoza, utubereye Arufa Omega. Mwigisha n'umwigishwa tugabanira imbere yawe. Uvuga ibyiza ku gihugu, uvuga amahoro ku gihugu, mu izina rya Yesu. Uhagarare ku Burundi n'Abarundi, urengera u Rwanda n'Abanyarwanda, Afurika yose turayikweretse Mwana. Ngaho rero ibyo ushima n'ibyo ushaka bibeho none n'iteka ryose, amen. Niseguye amaboko yawe Yesu, singitinya, nisunze umukiza ukomeye. Umutima wanjye ntuhagaze, nisunze umukiza ukomeye. Sinkiyo twinzira nyuramo, nisunze umukiza ukomeye. Ingabo z'u Burundi ziri muri Kongo, ubutumwa bwihutirwa, reka mba aricyo ntangurira ko izi ngabo zabuze ubutsindwa n'ubutsinda, zihera mu rungabangabo rw'ururimi ruri hagati y'amenyo. Imana byarayibabaje ndanayishavuza cyane, koko gusubira inyuma zikajya i Burundi ntibishoboka, ni impimba. Kujya imbere ni ukuraswa, kandi Imana byarayibabaje. Kandi guhangana na M23 nta bushobozi buhari bwo guhangana na M23. Ayo ni amakuru nguhaye y'ijuru, hatagira umuntu uza akavuga ngo suzuguye igisoda, ndwanyije igisoda kandi naragihanuriye iby'ubutwari n'ubuhizi. Mu mateka y'isi, mu mateka y'u Burundi bwikukiye, ku ntwaro ya Generali Evariste Ndayishimiye Sebarundi Neva, niho igisoda cy'u Burundi gisuzuguritse, niho gitaye ikuzo, gita n'ibara, kiragenda cyambara indi sura n'indi shusho kitigeze kigira muri aka karere. Ngira ngo umuntu wese iyo abitekereje niyo ari kubyiyumvisha, ngira ngo yumva umubabaro, akumva intuntu, akumva n'agahinda. Igisoda cyaharaniye kwikukira kikabigeraho, igisoda kitigeze gitsindwa n'umunsi n'umwe. Uyu munsi wa none generali muri Afurika witwa Neva niwe uyoboye ingabo, abura itsinze umwaka umwe, abura itsinze imyaka ibiri, abura itsinze imyaka itatu, kugeza ubwo n'abantu bumiwe bibakayobera bahinga.
rero ninza no mu butumwa nagira umuntu ndaba nabi, nuko izi ngabo muri Kongo zagiye guca amahera, ariko nayo ntataha mu mifuko yabo cyangwa mu bagore basize n'abana babo, ataha mu isanduku ya leta, bakabagenera umushahara utangana n'ubupfu bari gupfa no kumena amaraso kwabo uko bayamena. Oya, rero Imana irambwira ngo aba bagiye gutaha nabo. Iciye inzira buroki zose, purani B y'intambara, purani A y'intambara, purani C y'intambara, kugeza Y, uhoraho aciye inzira, mugiye gutaha musubire mu gihugu cyanyu cyiza cy'u Burundi. Ariko nta tsinzi mutahanye muri buhe Gisekedi. Oya, umuntu wabihanura akambwira ngo iki gisoda cy'u Burundi kigiye guha Kongo itsinzi, uhagarare hano uze ubyemange ibyo nemanze n'ibi marayika yambwiye, umbwire ngo iki gisoda cy'u Burundi kiraza guha itsinzi Kongo. Njye ntabyo nabonye, niba bihari njye ntabyo nabonye, mugeni urantunga. Nabonye gusa bataha. Kujya muri M23 ntibyashoboka, wapi. Gufungirwa muri Kongo ntibishoboka, wapi. Gusubira inyuma mu Burundi ntibishoboka, wapi. Donc Imana niyo mpamvu yambwiye ngo ciye inzira, kuko ari njyewe warwanya intambara zose, izo muzi n'izo mutazi. Rero abarundi mwitegure gutaha rwose, ukuri kwamye, ariko ntimutahanye itsinzi n'ibimwaro n'isoni. Ariko nta kundi, ku mugabo bibaho, twese bitubaho. Turababwiye ngo turabakeje, kandi ntabwo mwarwanye nabi, si ubuswa si ubujiji, ahubwo icyo mwari mufite nicyo mwatanze. Hama plani zanyu zose narabihanuye. Imana nabwo ibimbwiye ngo Imana ntiyigeze ijyana n'abarundi hehe muri Kongo. Mwagiyeyo ku bwa Neva, kandi Neva ntabyo yabajije Imana, ntabyo yavuganye n'Imana. Neva yagiyeyo ku nyungu ziwe ku giti cye. Ubundi iyi ntambara iyo itanabaho, ikaba itaranabaye, nta n'akaga kari kuba kibonekeza ka buri kanya na buri mwanya. Hama hari umurimo utoroshye wa FDLR n'ingabo z'abarundi n'ingabo za FARDC. Ibyo rero kubera ko mwe muri abana b'isezerano, mukaba muri Burundi Jaridede, mukaba muri Burundi Israel, mukaba muri Burundi uhoraho ihanga yatoranyije. Imana niyo mpamvu avuze ngo igiye kubiroranya, urwafu ruve mu masaka, iki gisoda cyongere kibe igisoda cy'umwuga cyiyubatse. Twinjire ku ngingo yindi ya kabiri marayika yizeho kandi akayibonera igisubizo. Imana yambwiye ngo disipurine ntayo, organization ntayo, umurongo ntawo. Hagiye kubaho kw'igisoda cy'u Burundi kigiye gukora akazi kenshi mu mwanya w'amasaha 24 kuri 24, ubwo ni ku murango no mu ijoro. Iki gisoda kigiye gukora ibintu bihambaye cyane, cyane rwose cyane. Igisoda cy'u Burundi kigiye guhabwa akazi, kive muri konje, kive mu gacerere, kive mu itiro, kive mu bitoro, kize kinjire mu muhamagaro. Hama Everest ndayishimiye, nta mwanya asigaranye, nta n'igihe asigaranye, ahubwo igihe gisigaranye ukuboko kw'Imana n'ijambo ry'Imana n'ubushobozi bw'Imana n'ubutware bw'Imana bigiye gukuraho Sebarundi ku ngoma, bikamubwira ngo icara kandi
sit down. Uko ni ukuri. Nta gihe neva asigaranye, uwibye yaribye, usahura arasahura, uriganya arariganya, ariko uhoraho njye yirahiye arambwira ngo nimba itangaze ingabo z'u Burundi zigiye kuyobora igihugu mu buryo bw'umutekano n'ibindi n'ibindi n'ibindi. Abantu mufite akazi bamwe mugiye kugatakaza, abandi mugahabwe, ariko Burundi aho bugeze nubwo wategamo jeki uretse Yesu ntibwahagarara, kandi bubandanyije kugenda bujya mu mwonga. Mana itareba uburanga ntireba igihagararo, ntireba umuryango mvukamo nzajya ngukunde. Mana itareba uburanga ntireba igihagararo, ntireba umuryango mvukamo nzajya ngukunde. Nanjye Mana nzajya ngukorera, nanjye Mana nzajya ngukorera, nanjye Mana nzajya ngukorera. Uwitwa Niyombare mwese muramuzi, witwa generali Niyombare wigeze atera kudeta. Niyombare hano nzanye ubuhanuzi buhambaye, ariko bamwe murashima abandi mugaya abandi uwitwa generali Niyombare nabonye Imana imusubiza i Burundi ku butaka bw'u Burundi, kandi abarundi bumwitegura. Duhanura ibikomeye, nta bwoba dufite. Uwitwa generali Niyombare, Imana, marayika, mwuka wera nabonye amusubiza i Burundi. Tetekeshezererererebo zumeni ya zupayi. Uwitwa Arengi Yome Bunyoni nawe agiye kuva mu mpimba, namubonye hanze, ariko ndabandanya kuri Niyombare, mbandanye ku buryo nabonye igisoda cy'u Burundi kigiye kurongora igihugu mu kanya gatoya. Igisoda cy'u Burundi kigiye gusubizwa mu kazi ko gukora 24/24 mu bintu byasaga n'akajagari, mbona nicyo kiri gukorodona umutekano cyane. Inyamiramabi cyane nta nizo nabonye, ariko nabonye igisoda cy'u Burundi, marayika ambwira ngo cyambaye untuzi itari yacyo, kiri muri uniform itari yacyo, kiri mu murongo utari uwacyo. Igisoda cy'u Burundi kimaze guta icyubahiro n'ikuzo mu ruhando mpuzamahanga. Neva umugaba mukuru w'ingabo z'u Burundi w'ikirenga generali Evariste Ndayishimiye Sebarundi Neva, nabonye atanga imihoho, mbona aregujwe kandi rwose n'umutima mwiza. Mbona nta gihe Neva asigaranye ikindi uretse kuvaho cyangwa se kwegura. Kristo we yaritegereje, agira amaso areba kure, agira amaso aruta y'abandi bose. Turi mu mezi 3 ndi kugusabira umugisha, ariko ukurikire aka kantu. Ndagira ngo Imana Data ikubohoreho dayimoni yitwa karonda cyangwa karande. Noneho Yesu yitegereje urugendo intumwa cyangwa se abigishwa be bazakora rwo kuva i Samariya, i Yudaya ndetse no kugeza ku mpera y'isi, ngo ahamagara abigishwa be abashyira mu birenge. Afata ibirenge abishyira mu ibase, reka tuvuge ibase koko buno niyo muzi, cyangwa se mu mbehe, cyangwa se n'ahandi hantu bateguye ikibumbiro cyo gukarabiramo. Ngo arabanyuka boza ibirenge, arababwira ngo nimugende muzakandagira inzoka na sikoropiyo. Twebwe rero uyu munsi umuntu arahaguruka, ubusambanyi bukagutandukanya na Kristo, ubwo igitsina kikagutandukanya na Kristo. Umuntu ahaguruka ari umukene, amafaranga akamutandukanya na Kristo. Iyo amaze kuyaronka aragenda akaba umupagani. Umuntu arahaguruka nta fisaje, ariko yamara kwibonamo uburanga n'isura nziza, isura ikamutandukanya na Kristo. Noneho rero umuntu arahaguruka akiga ari umuntu uciriritse akubaha Imana, yaba perezida bikamutandukanya n'Imana. Bisobanuye iki? Bivuze iki? Ikibazo si ibyaha ukora, ikibazo si n'ibyo ukora, ahubwo ikibazo ni uko bifite uburemere bikagira kapasite yo kugutandukanya n'urukundo rwa Kristo. Noneho rero Aburahamu aho atandukaniye nawe,
Aburahamu yaracumuye, arabimenya ko yacumuye, ariko yihana gucumura kwe kugeza ubwo uyu nguyu Aburahamu byaje kurangira ababariwe, Imana iba nimero ya mbere, ayitambira Isaka, Imana imuhumurisha. Ariko muze murebe Karonda yafashe Dawidi, kandi iyi Karonda mwibuke Bowazi arongora Rusi mu bintu by'amangitengete, biricuma igisekuru kirakururuka kuzageza ku muntu witwa nde? Dawidi nawe yabira muka Uriya, yicisha Uriya. Rero Yesu Kristo yari azi ko ubu butumwa butazangeraho, nawe butazakugeraho, ngo arabafata, araboza, abaha ubutware buri mu birenge, abaha ubushobozi buri mu biganza, arababwira ngo ngaho noneho nimugende. Iyo abareka rero hari gucura iki? Ubundi iyo ataboza byari bivuze. Twebwe rero tuzi imibatizo ingahe? Ibiri. Ni nayo tubatizwa, ni nayo twigishwa. Nawe ngira ngo ni nako byagenze. Uraza gusanga Yesu rero warebye kure, we mu bigishwa be siko byagenze, ayobowe n'Umwuka. Abohora abigishwa be bakiri kumwe, anababohora batakiri kumwe, ababohora ari mu isi, ababohora atari no mu isi. Ubundi ako niko gakiza umutima, kagakiza n'umubiri. Ntabwo Yesu Kristo ukwiye kumutakaza kubera ikintu icyo ari cyo cyose, jame. Nubona rero hari urwego ugezeho ukumva ko Yesu utakimubona muri torovizeri zawe, utakimubona muri kamera yawe, utakimubona imbere, haba hari ikindi kiri kujya imbere mu buzima bwawe. Yesu yaravuze ngo uzandutisha umugore, uzandutisha abana, uzandutisha ubutunzi, donc uzagira icyo arutisha Imana, uwo ntakwiye kuba mu bwami bw'iki? Bw'Imana Data wa twese. Uyu munsi rero twebwe dufite umugisha, dufite amahirwe, dufite isezerano ko niba Imana iri mu ruhande rwawe, no komite shitani nawe. Buno rero kubera iki abavugabutumwa bakomeye muzabona bajya ikuzimu gushaka imbaraga zo gukorana n'Imana, abandi bakatubeshya, abandi bagakora ibyaha bikabagumana bikabaherana, abandi bakiba bikabagumana bikabaherana. Wa mwanzi wanjye we winyishima hejuru n'ingwa nzabyuka. Rero Yesu Kristo muri wowe ntabwo ari umuntu wo gukangwa na biriya no gutsindwa na biriya. Impamvu nigishije iyi nyigisho, harimo abantu twatangiranye muri mu ntege nkeya zitwa Karonda na Karande, ari nazo zabakoresheje ibyaha, ariko mwe mubona ko ari mwe mwabikoze, muniyumva ko ari mwe mwabikoze, kandi koko ni namwe mwabikoze. Ariko mu isi y'impemu mu ijoro, ni shitani yabigukoresheje, agendeye ku gisekuru cyawe, agukoresha ibyo yagombaga kugukoresha, ari nayo ngorane washyikiyemo, ari nayo ngorane navuga ngo Mungu agusame kandi aguhurumiye. Kwa jina la Yesu Kristo umunyanazareti. Uyu munsi wa none kubera iki dayimoni Karonda ikuriye izindi? Niba mu muryango wanyu haragaragaye dayimoni y'ubukene mu gisekuru cyawe, kugira ngo ujye gutunga imodoka, kugira ngo ujye kubaka inzu igeretse, nshuti yawe, biragoye. Niba nta mariage zigeze ziba mu muryango wanyu, kugira ngo uzasezerane, kugira ngo hazabe bibibi, ukoresha ubukwe. Ni ukuri urantunga, bivuze atari kubw'umubiri. Niba muri wowe mu muryango wanyu havuka ibiragi cyangwa intandara, abantu barwara intandara, cyangwa hari abantu biba, biragoye guta igisekuru. Yesu Kristo rero muri aya mezi 3 kubw'iminota nkwifurije kudevelosa no gutandukana, nkwifurije gutandukana na Karonda, ukabatizwa umubatizo wa 3, nubwo nta wakugiriye impuhwe wo kubatize, ariko uriya mubatizo urakenewe. Ntabwo umugisha na Data wo kuba nawe waba isezerano rigasohora ku buzima bwawe, ryo kuba icyo ugomba kuba cyo mu muhamagaro wawe, mu izina rya Yesu Kristo. Ukwiye gusengerwa rero, ukwiye guhabwa ubufasha, iri zina rikakuvaho ryitwa Aburahamu, ryitwa Sarayi, ryitwa Yakobo, iri zina rikakuvaho ry'imubabaro, ry'agahinda,
izina risobanuye akaga, umuruho, intambara, rishinzwe kwa Jinara Yesu Kristo, umwami n'umucunguzi. Amen. Ndagukunda cyane, reka dusengane Imana, usabira umugisha wowe twabanye muri iri teraniro mu izina ry'iyampamagaye. Wumvise ubutumwa bwiza ku gisata cy'igihugu, wumvise ubutumwa bwiza kuri twe, none rero nyemerera natwe tuguhe Yesu umukiza ukomeye, amaboko yawe Yesu singitinya, Yesu umukiza ukomeye, umutima wanjye ntuhagaze, Yesu umukiza ukomeye, sinkiyobe inzira nyuramo, Yesu umukiza ukomeye, iseguye amaboko yawe Yesu singitinya, Yesu umukiza ukomeye, ubwaneza ndi kumwe na Yesu, Yesu umukiza ukomeye, umutima wanjye ntuhagaze, Yesu umukiza ukomeye, iseguye amaboko yawe Yesu singitinya, Yesu umukiza ukomeye, Yesu singitinya, Yesu umukiza ukomeye. Ndagushimiye wowe nshuti muvandimwe udahwema kubana natwe ku Mbabazi TV gatatu mu materaniro ya buri munsi. Izina ry'umwami wacu Yesu Kristo rihabwe icyubahiro. Nongeye rero kugushimira mu mwanya wo kugusabira umugisha, mu mwanya wo kuguhezagira, uri inshuti nziza y'akadasohoka. Icyubahiro ni icya Data wa twese. Mu by'ukuri nk'uko bisanzwe turi mu masengesho y'amezi 3, turi busoze ku itariki ya nyuma y'uko 8, ngira ngo urabyibuka, ngira ngo urabizi, ariko Yesu Kristo nashimwe. Navuze byinshi, Imana imbwiye ngo bivuge, tuganira ibitari bike, tunanabishimira umwami wacu Yesu Kristo. Dore uyu munsi rero ikintu tugiye kugarukaho, navuga tugiye gusaba uhoraho akakubohora cyangwa akakigukiza. Ndasaba iyampamagaye ikantoranya ikugirire deliverance, igutandukanye n'umudayimoni witwa karande cyangwa se karonda. Iriya ni indwara mbi irusha ubushobozi sida. Ni indwara mbi, aho kuyirwara warwara sida ukanywa umuti ukabimenya, cyangwa se sinzi uko ubyumva, ariko karonda ni indwara mbi. Kandi mu mibatizo yose abapasitoro batubatiza cyangwa batubatije, ntabwo bigeze baduha inyigisho, ntibigeze badufasha uburyo ki umuntu ashobora gutsinda karonda. Ubwo kunesha kameramere cyangwa se kunesha icyo nakwita kamere ni Imana yonyine. Wasangaho urukitwa Aburamu, umugore wawe akitwa Sarayi. Ibaze rero runo rugo rwa Aburamu na Sarayi, uru rugo uretse Imana ishobora byose yarurokora. Si impamya ko ruzagerayo. Imana idutabare. Ikindi kintu wasanga hano cyitwa Yakobo, mu rugendo rwawe ufite amasezerano, mu rugendo rwawe warasenze, Imana ivugana nawe, uhoraho ahagararana nawe, Imana iguha amasezerano menshi kandi meza y'umugisha, ariko uracyitwa Yakobo, bisobanuye uburiganya. Iyo ni karonda, iyo ni karonda. Mwibuke Aburahamu yazanye abagore bangahe? 4. Aburahamu ukomoka kwa Tera, mu nzu y'ibigirwamana, ariko aza kuzana abagore bangahe? 4, kugeza ubwo asambanyije n'umuyaya, cyangwa se arongoye n'umuyaya, mu rurimi ubyumvamo urwo ari rwo rwose. Iyi karonda ifata umwana we Isaka, iyi karonda ifata Yakobo,
bose aba ndi kukubwira bagiye barongora abayaya ndetse bazana umugore urenze umwe, ariko imbabazi z'uhoraho kandi imbabazi z'Imana zihoraho iteka ryose. Tuvuga Mana Aburahamu na Isake, uzagire mu izina ry'Umunyanazareti. Turagushimiye Data wa twese uri mu ijuru, watangije urugendo muri twe, ntidukwiye gupfira mu butayu cyangwa mu nyanja, ntidukwiye no kuribwa n'inzoka ku mpamvu z'ibigerageza. Oya Mwami, mu izina rya Yesu Kristo, umwigisha n'umwigishwa tugabanira imbere yawe, ukureho abantu karande muri aya masengesho, ukureho abantu umuvumo muri aya masengesho, kandi ubabohorere kubatabara no kubakiza. Icyubahiro kibi cyawe. Ukwizeye kubohoka abohoke, ukwizeye gukira akire, ukwizeyemo urukundo n'imbabazi bimubeho ku bwawe Mwami. Ndagushimiye rero, ibyo utabaye utabarukana intsinzi, kandi iyo uvuze biraba, kandi wategeka bigakomera. Uha umugisha rero umuntu wese yiringiye izina ryawe akakwizera, gahumugirire deliverance, nawe ave muri uru y'abakarudari, kandi ave kwate, kandi aze mu ihanga ryawe ribereviye rimeze neza. Urakoze rero ko wafashije abigishwa ndetse ugafasha n'intwari. Natwe twishyize mu biganza byawe, udufashe none n'iteka ryose. Amen. Mugire ibihe byiza, mugire umunsi mwiza, mukomeze kuryoherwa n'ibiganiro tunyuza cyangwa se ubutumwa bwiza ducisha hano ku Mbabazi TV 3. I love Kude Chapeau.